Evo, kao što vidite, u ovim trenucima pripadnici policijske uprave grada Kraljeva su došli i vode nas na informativni razgovor. Dobar dan, kojim dobrom? Poštovanje. Evo, samo trenutnim o čemu se radi, zašto nas pozivate sada, zbog kojih razloga? Informativno razgovor. Radi obavljeno. Što je neki događaj što je bio u... Događaj koji je bio kada? Juče. Dobro. Mi u ovim trenucima nismo jedini poljoprivrednici iz udruženja proizvođača mlijeka, šumadije i Pomoravlja koji se pozivamo na informativni razgovor. Kao što vidite, tu je i predsjednik udruženja proizvođača mlijeka, šumadije i Pomoravlja Milorad Majstorović. Došli su po njega i sada su došli kod mene kući da mene isto vode dole. Već su naše kolege, neke se već nalaze u policijskoj upravi. Ponavljamo, ovo je još jedan vid represije koji vlast čini prema ljudima koji su u blokadi, koji su na protestima.